Temistokle amahoro. Amahoro Diane. Izo mpunzi zambukiye hehe zitahukanwa mu Rwanda? Bataha bacyurwa bambukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere, umupaka uhuza u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ndetse na Kongo ku ruhande rw'umujyi wa Bukavu. Niho bambukiye rero kuri uwo mupaka wa Rusizi ya mbere bataha. Bahashitse mu masangapi, baje mu bwahe buryo, ku mupaka vyari bifashe gute igihe bahashika? Kuva mu masaha ya kare mu gitondo mu masaha moya nibwo abambere muri izi mpunzi batangiye kwambutswa. Bazanwaga n'amakamyo y'igisirikare cya Kongo FARDC akabageza n'ubundi ku mupaka ariko ku ruhande rwa Kongo. Aha bakaba bahasangaga imodoka nini zo mu bwoko bwa Coaster zivuye mu Rwanda zibategereje. Aho rero binjizwagamo bakabona kwambuka bajyanwa mu Rwanda. Mu gihe rero izindi mpunzi, mu gihe zino mpunzi zambukaga, wabonaga ko urujya n'uruza rwahagaze nko ku ruhande rwa Kongo ho abaturage basanzwe bashakaga kwambuka bajya mu Rwanda babanje guhagarikwa amasaha make kugira ngo izi mpunzi zibone zitambuke. Hanyuma none ubu tuvugana bari hehe? Abo bambutse batwawe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri muri aka karere ka Rusizi, niho bagiye kwakirirwa bakaba ariho bari ubwo mu gihe bategereje kuba bacyurwa aho baturuka mu turere twabo baturukamo. Igihe wababona bagishika mu maso bari bameze gute? Hanyuma wabona basa nk'abahimbawe baryohewe, iby'amagara yabo byo byari byifashe gute? Icyo nabwira abakurikiye ijwi rya Amerika ni uko bitandukanye n'abaherukaga gucyurwa ku wa mbere w'iki cyumweru turimo. Abazi uyu munsi bari biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'abana, mu gihe abo ku wa mbere wabonaga ko ari ab'igitsina gabo. Ku bijyanye rero n'uko bari bameze, wabonaga ko ari abantu bananiwe urebye ku mubiri, ndetse ukabona ko ari abantu basa n'abafite impungenge, ariko ukabona ko intege zari nkeya. Abasirikare ba Kongo n'abandi bakozi bari bari aho ku mupaka nibo babafashaga mu kumanuka muri ayo makamyo, hanyuma bakaberekeza muri ayo mamodoka ya kwaseri yaturutse mu Rwanda yari abategereje. Babonaga rero ko ari abantu bananiwe bafite intege nkeya. Hari abo vyoba vyashobotse kuvugisha muri bo Temistokle? Diane, uretse no kubavugisha byo byonyine no gufata ifoto nk'itangazamakuru, wabonaga ko ari ibintu bibujijwe. Hari ikijyanye, ubona ko ari igitsure gikomeye cyane. Ni ibintu byakozwe mu buryo ubona ko itangazamakuru risa n'irihejwe. Ku bw'ibyo rero ku mupaka ntibyadushobokeye ko tugira abo tuvugisha. Biba ngombwa ko tujya ku nkambi ya Nyarushishi. Abakozi b'iyo nkambi twahasanze batubwiye ko tudashobora kwemererwa kubavugisha, ko hataragera ko bavugana n'itangazamakuru. Ubwo rero batubwiye ko abayobozi bagomba guturuka i Kigali aribo bashobora gutanga uburenganzira kugira ngo dushobore kuba twavugisha izo mpunzi. Abo bayobozi bavuye i Kigali bahavuye baza, nimba baje bakubwiye iki? Uruhande rw'ubutegetsi rw'aho bashikiye bwagutangarije iki? Kugeza ubu nakomeje kugerageza kuvugana nabo, ariko na n'ubu ntabwo birankundira, na cyane ko ku nkambi ho ntabwo byari byemewe. Kuri iyo nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi ntibyari byemewe no kurenga irembo ryinjiramo ngo ube wakwinjiramo. Icyo nabashije kumenya ni uko umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yari yahageze hano ku nkambi, ariko nagerageje kumuvugisha, ngerageza no ku murongo wa telefone, ariko ambwira ko bagihuze, ko ashobora kumvugisha mu nyuma. Kugeza na n'ubu rero nta muyobozi n'umwe nari nashobora kuvugana nawe ku bijyanye n'izi mpunzi zatahutse. Urakoze Temistokle Mutijima, ubandanye ukurikirana ivyo nkuru haba ejo canke kuwa mbere, ukagira gishasha umenye dutangarize abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenye aho iyo dossier igeze. Ndabashimiye cyane Diane, kandi nshimiye n'abakurikiye ijwi rya Amerika.